Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Carolina Yimpelinga Soka man between Manyangatsi the Khomisiwa na Lavender Petunia. Hey, yeah, so it is 19th October. Nifike scroll ka account ya Lavender, as you can see them. Loko nifika scroll nifike kuma hey isuka kusuka guys, hey isuka kusuka. Ebana so loko fika hi hlala hi fika hi kuma ku a fika a tsala ku hi yona honci leyi ya Xitsonga music promotion, of course i vula page ta hi kha hi nghena ka rona ku nga ri khale, of course a fika ku ni hlamuleni please na ta n'wi khomisa this guy even if it takes me years va la ku hi khomisa Manyangatsi ku ndeka hi ri manjheni na na ku u ni komba vanhu lava ni nga va xavisela okay you've been doing this for a long time, I'm tired of your as we can see okay so Petunia i kwatini laha loko kombiseni ku i lava na Manyangatsi a n'wi kombisa vanhu lava nga va xavisela hi ku khala kha swi endla so ku ndleka yini kahlekahle guys a hi secheni ku Lavender kahlekahle swi simple ngopfu swilo leswi hi ku Lavender. So loko ho cheka page ra Xitsonga music promotions ku na tipost to tala ngopfu loko va kha va ti tsala about Lavender even in relation to wa xavisa and stuff like that, fanele a nga na mulungu lana kha va kombisa swona wa xavisa and stuff like that, mara loko ni cheka the latest post i deletini swi tikomba na ku leti o ka ngeza a fika hansi ku va a ta delete, mara as you can see swi tele leswi ku nga va kombisa ku i xavisi 5,000 as you can see hi laha nyimpi yi nga kona kwalano, so hi khala kha postiwa ka Xitsonga music promotions swi tikomba na ku va nga va deleted the latest ones mali ta khale ti va tsandzini ni ku tile kule obviously ma yi kumela mhaka leyiwa so mini rini mhaka leyiwa I think yi easy maybe side ra mina Manyangatsi a kombela ku rivaleriwa ka this lady. I think loko kombela ku rivaleriwa swi nga lunga, mara it will also depend on if a nyikiwe warning na, if maybe a swi n'wi nyikete khale warning Lavender ku ta va na problem kwala loko mi kuma ku a byeriwa ku a nga ha post swi fana na sweswiya loko ku ri a byeriwa a nga ha post and then a tlhela continue a posta hi ku nga ta va ku na issue, mara if a nga byeriwangi a kombela ku rivaleriwa a kombela ku ri i mani loyi i gagaxa okay mavonanyana I think hi nga yi katsi hi nga deleli i vanhu lavakulu loko gaga xikambe kwambe i ta n'wi tirhisa as a thumbnail na. Yeah, I think we're going to use this as a thumbnail so a kombela ku rivaleriwa, so it will depend if a nyikiwa warning ku ta tika kwala a nga hetela khomiweni xi nga n'wi khomisa Lavender, mara if a nge za a kombela ku rivala a nge se nyikiwa warning a kombela ku rivaleriwa swi hundza, I think Lavender might understand hi ku vhele a ni wa swi ku na hina Manyangatsi vanhu va timali loko i ximalani nyana swi nga endla yi nga solviwa simple than ku khomiwa, criminal record ya vava guys a va yi solve Manyangatsi. Loko ku ri a mi nge za ka banda kombela mi tika subscribe. Ni konta ku xava la Ferrari tale futhi nta lovola hi tindlopfu a ni ta ku xavela Ferrari wena me ni ta lovola hi swibejwana byi ri bo byi ri ze nda ku pinda mama nda ku pinda.